Yaba nyina wachi mama kwaba emfa emra Adom TV. Na otwe dwumadi esu enenesu ye memreda. Obo ade e na otwe ofro asa afemye ebiem. Ebra wi se na otwe sema odu a etwa edigu ye fiti ne kwasiada ebesi di fiada animpo enanopai. Ne esi ya wonte ne wate opemu enchiremu ye kyerase ne badwafo edi ho enkobo. Ne o ba bi betimi apɛ ne poma sebre ere akwakosem wache mo akwa ba bi medin de akwasi inse free sabre kopin se nondu ebebo me no na etna ba besom ahwesem a edi ehim na otwi emu na wi so obeka na otwi emu na enkare aban soafo na ohwo man Ghana adwedie ene efirima ho ensem so owura John Allan Kojo Chirebaten edbetu ja safe no ne NPP amyoko no etonkwanta a omo apai omuni bibia eye ebiem onu akasa ekose content krakwa akopre mampani adwa afimpim yeno ene adwenu nan abatonim na ne odidi animu akọ eye movement for change. Questions bebre na abaho se alantrematen NPP nku ampokura criticism ena wontimi na Ghana mu nyina san ewo so a obetimi agina no ana die na wo alantrematen wo ye unique ye betimi amana set difference wo wona apre content krom mpani di bre Ghana ankoye amfa momo ebehwa alantrematen chances and the EV survivor of the movement for change, you know. Nana Kunedo Admiral Saba. Empenifo do bebre enso aba gusita no munyina edom de abefem enyina. Saa so na ko eye NPP ameko wankasa kra na owura Tarzan Chashweku Bobi enso de by 1996 against 2000 elections and so amfa. So the question is say dear na Alanchemati movement for change ebetimi aye ebetimi make a difference be and I'm kind of already failed independent presidential aspirants there no ehom eno na che na otwe muso ade ba ko so betodwa e bie pa se abato komesa gusu e trading ade ba ko ampanifo edi wo enkomo eye nkwada enya mfinhye de nwotwe a ye twe wo di wa bato enkratar emu enye na to commission kwa na reason concern no mampani abedeche Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia so are same concern abra na otwe mu obo apro ewo krabobere mantantwe miawdo a ye twetwe edi sene di twe no eko edifa questions ebi mu ebisa ayesem sese yabo abato empesua ya nke bi ebese adwunu baako ebi edu nwotwe nyina yabo ni nyina bua ane aye baako atraye political party agents na betimi ahwema kasa esimesi we die ye na timpotem wa yenim no sa agent ni nyina omnim obi bia owo district ni nyina so betimi abase limited registration na ya center no only district offices no ene nam so bi ama mo free etimi nya kwanya ekotwe omodi ana why na e challenge why because people register agents no mo honum no because oye agent a onim district ni pa nyina enti no ebe din dia man so betimi a challenge say esimese na so benti de ye nimu no onya mfinhye du nwotwe all I say be akeye no electoral areas na ye no yakuma obi ani obi e oba bi obi a etino so ye behwe sa dynamics we nyina ye say kwame de betimi so afa so a ye be deal with minus a omotwe mudi akoya bato ni krata so against 2024 general elections a era Ghana for enim command awesome o ka obi na wiye mudi na timi adwe payo e de ma join live on Facebook Adom TV Extra o kwa share like it. For comments at was a very pem, I can carry. Once again, the Aquasi is an outched by the any. Joy, Yaba is here.